Shukrat mangava sai romenje ko celo sveto. Tumendi kena o web portali Roma News hem i emisija Čerki kafa gudlo muabeti. Monapta nosejo hem mangavate bichalav jek baro seljami jikosa o Roma so pustinena avdije. Ičerava emizi nadinava mansoka tumare ramazanska diveka na ken bučukar hem išala od develka čerel sarinenje Kabuli. Mangava isto te bichalav jek baro seljami jiki publika tumenje so dikleno kia emisija ked augusto hinetano o Andriano. E Andrianoja bučukar muabeti čerjam e mangava te bichalav jek bud baro obsasto jikosarine so dikleo dia emisija hem so die bučuje komentarija. Oven saste sarine so dikleno dva dive, hem sar so nadinama so halilen je u koncepti e misijakoro, so akateka čerelpe jek kafakoro mohabeti, znači kovel arete penako jek fino hem kulturno način, bizovika, bizopišta, se vepi aćete da vijek tikno primer, ako djeljamko je kafićite penate beša hem te pija kafa, ako čerjam bud barivika, o manusha ka paldena menotare. Odlese sakava dedikav ja aice je baro selam jiko amaro pralo Andriano. Sarsopium, znači oven se sarine so halilen o koncepti, akale misiakorem na dinama so kačoven buta mencar pana te diken akala emisije. Ja, mangava sarine ako si to menčefite podelinena kava video, šajte dikenamen ko YouTube, šajte dikenamen isto ko Facebook. Oven se sarine so bičalena kate so pisinena tumare komentarija. Ajte dika, panek bio vela šukar butisto te večeravan deder so pominava kokovel amaro gosto. Ađehare, isiame nek budbari tepena negativni situacija sarine veđanena džikori podutin masek trainija kava koronavirus, zamolinava bičalava sarinenđe jek apel, ačoven kodova so vačerđa tumari puv, tumari država. Znači ačoven čere, matuvel tumen but baro socijalno kontakt manušencar, akena mate kua horko dva so penalape ko but ajde pena bučaso pogodinenape, da li čače, da li na nečače, mate jednostavno mangavate penam nali butiđi koramende amente ana odluka hem te završi nadiso. Amen jam obična manuša i odole se zamolinava sarine, znači ačoven čere. Avdije ko veoma jek gosto, kovaj sile budbari istorija palopeste, manuša penena soitano dživdi legenda. A me odova šaj slobodno te vačera visto na samo me, but manuša su hinelen kontakta kale manušeja vačerena ovi tano pečati kiromani istorija. Pečati sarko kova način, ako pominavo lesoronav, specijalno lesoronadima, buđe neka ne odma, ama kad će vapa nario lestar muabeti tečera. Ovitano tekstopisco i šajte vačera džahare, a će samo jek tikno primer te da. Odevel skoro svako ne manušese ki dunjaja bičali jek daro, jek poklon. Odevel bičalđa emesise daro te čeljel futbal. Avdijetano Messi jeko najšukar futbalerija ko celo sveto. Isto džare te penao Steven Spielberg čerela fantastična filmija. A meni sijamen o kako Fifi. U stvari te penal Safet Ramadanović penjado sar Fifi. Olesere tekstija, ačona pečati, hem amaneti i romani istorija ko romano narodo. Me morate dikav, akana dali tano ovzalo amende.
Ja, oteitano. Shikarat kako fifi. Shikarat tu čermala i samare malinđe, samare romenđe ki Evropa so dikena me eracučkava. Kazamolinav sarinen, ako shai PCA ek komentari, ako kako fifi shunjola shukare, me shunava bud shukare, samo bivela shukare te dobina ek komentari na palaltu mendar. Socerea tu Sariana Jare. Fino ači bišamči. Kana trenutno aktualno kja koronavirus, bišamči čere. Super, super. Baš fino. Ajare, pejam te čerajek tikno intervju tuvaja, se vepi tu jan je bud bari važno ličnost i romani istorija hem aktuelno muzičko scena te pena. Hem bud bari čast maje so pristajan avdije te čeremu abeti mancar i ajče džarte podelina isto hari emanušenđe šaj bud manuša džila bena te džila, bud manuša šaj rovena ko te džila, ama ajče naljamđi kod vam abeti pana te penao kako fifi te podelini pistorija saje narodoja. Te penav sam najgal prvo put me rako so čeđene sa ki emisija te podržena men akale sa so bavinamen akale učenca so pisina tekstija mekana so pročerao isto šaj nešto te dotaknina bud uča isto kome kolege amen inam sa odlo umetnike so bavinamen akale uča jer kja bi tičera volah. Kako fifi, kad te dobijum komentarija so slabo šunđola. Kanana džanava so šajte čera me misinava ko te slušalice i si jek tiknoa kad te sar parno ako dva šaj popaše di sar te ovelče na džanava. Hai probina kanate di kadali šukar šunđola? Kana šunđola po šukar? Kana me misinava po šukar šunđola? Šunđola? Me misinava so šunđola hari po šukar. Ok, kako fifi me misinava vakti te počina hari te čera muabeti aktivno. Me bi prvo mangala te počav tut to naftano Safet Ramadanović, ama u manušapin džarena tu pobuter sar fifi. Sar alo dova nadimak. Dova nadimak me do međuntaro jek mamal, ke dženki srednja škola, tegi njemen kakva predmet marksizm. I teg diklum akala purane, akala mislioci, akala manuša soživindjan gader kodeš tate de što veko diklum svatinđum, razmislinđum, so god vačerena metaforično, vačardo. I mana danes arbut uvijek me terinđama te razmislina i kad god vačerava malenca, počnite vačerava vačardo. I jek mama, ajde tuđike baro filozofija. I taro filozofi, taj skraćeni sa fifi, ja džara čilum nadima fifi. Bravo. Sa so pisinava da džilja, koji god pisinava i džanima samo manušaki Evrope i muzičari, narod, car fifi. Super. Spijini pe mai aqui a tikni paramis. Ajare kako fifi, kojek privatno muabeti maškarotute mande, večerjan mai panasar čavoro, počijani ne te pisine u stvari džilja ki srpsko čib. Da li šaj harite večeremenđe keda tačno dvahine, sara ljanđi kjudja situacija te počine te pisine džilja? Pa deka će me početka nauči džum dovoljno penava me prvo zahvalno sarnjeđe tumenđe, te malenđe, kja redakcija o narodu su kad ken, jer akva je emisija smo čela prestalno, a mena tekstopisija su baviname na kalena, ne stalno prilika teklovađe, akimotova, akla mare buča. Jer amen jam palizave sa akla brša, opevačija ta negla, ali amen peša palovende sada brša. Jer kad nakva su kao čerav i kad pisinavanje ko Facebook je čival među jasno pisinđu, buđe neću dinena. Me, kad počinđum
prvo i njeđava ko kulturno-umjetničko društvo, jer Đane Srđava ko kulturno-umjetničko društvo i klona buti, i muzičari, i pevači, a manuša kola kasnih pro života dobinena na sebe na karijere, mi njeđava ko kulturno-umjetničko društvo Armendije Koromano. Njame recitatorska sekcija, Udinđa je manuš pominavle, Iljazka Sumi, ova Isilja Harije Kudeo Koromande, čленове на някои от рецитаторска секция, буče не njao, ajde bez, soka, džan, ne saram, romana, nabuta dva. Me hari nešto, anđuniki dodi, počinu razmišljati, hajte na takav srđa. Počinđuma dva recitacije i ovi ne uvijek pričine među. Su napišina čerete, čitnje nešto, literatura, džilja, lavuča, prčkanela, presnici, poezije, tako dalje. Niko ne vratinđa pažnju, mi nije razmišljati. Ja džar počinđum nešto, hari po hari, počinđumo le hari te šunama, te čerav. Sad vade se salo, uđavinje 7-8 razredi škola. I tek prvo počinđum, Đane Srđava, puberte, zaljubljivanje, počinđum nešto pogađikane. Te pisinav, te čečkunav i soj poenta ko sakva razgovor, pisinaj neki škola, upitna, uzlična rečenica, odlična. Meni je sad počinava u stihu rimovanje reči, obavezno rima, i ona sam cinje dikenama, pela bi si soja koja romano čavo solo le. I meni dava nostop, ovako džame korat, i grenama njeko pedagogika, psihologija, so bi se koja romano čavo solo le, sa recitovanje, rimovanje, sa u stihu kva. I me počinto objašnjati su manata jednostavno privlačina. I garđeme njeko biblioteke, počinjete dema dla pesnici Zmaj, Jovan Dučić i tla. Počinite čitinavi, a dva hari pari po džanima. Počiniti srednja škola i okolo profesorja Šunđe, pošto bojam se tekni tijez Šunđolaca. Šunđeo profesorja, ti česo počinđimo da lete čerapke, bavinama, i garenama po biblioteke, nosto denama, i bučić Šunđum, i počinđum je majeva kuđatora. I Šunđum dosta ga džikam džiga, Ela profesorja dikle, činđemu uvijek i njederi po kancelari Bešena, pinđe tušajte za njeknika. I akana vijek prekrednica, kog vamo životi popisi ga včera u Romani Đilja, čerža Ošarom Baranić, Amaro legenda, Amaro kralja, ono škola džana, koji nje svoj nje sasu čerža. Meni kod la beršake njema la deštar dešpan dešo verš, počinđu nje šunava okolo izborna Romane Đilja. Sočerđajne Ošarom Baranić. I me bešava džađa razmislama, nešto nomade dži bilo razmislama, dik penal se šukar Romani Pekova. Bešava razmislama, penal hajde nešto te probina. Jer pa penal me njim rom, te čeram nešto romano. Како Фифи, мека извининама туче само Хари, се бепе кате добинава бут поруке, манушава черена со бут лошно шунџола бут по Хари, ме мисинава као вели не шукаре, ако шај те натикалао слушалице котар телефони, шај тега ни пошукарка, само ка пробина, те на каринален палем напала. Ajde ka probina. Neko ven sastre o Bihramija, Andrijano, Merhani, znači varoseljami dži sarinende, neko ven saste sarine so dikena kia emisija, neko ven sarine saste so pisijamen dže poruke te dikadali šunđola pošukarari. Te šunaka na kako fifite. Akana Ajde poruka. Šunđoškar? Me misinava so akana bud pošukar šunđola. Ajde te manglao Merhanio, Andrijano, Bihrami, Joavdo, bilo ko, ako šaj pisijajek poruka, te dikadali šunđolo kako fifi pošukare. Ja, super, reče o kako Bihrami, neko vo sasto, so pratinjame, nek baro selame džioleste, džiko amaro pralo o nezo, neko ven sa ste sarine. Kako fifi, sa so počijana kana te vačeremenđe, o teksti ako tar srpsko čib, počijante pisineljen ki romani čib. Moto menđe hari pohor soine o sebepi, so se počijante rinetu ki romani čib. Kod la berša, kana nađenav kosarka svatinima, kana ket girinama sa napalo sakla berša, kana isima pinda, razmisinama sara dva jednostavno desi salo, jer dživdilo anomande dva romani pe.
Мене ке шунава Тарошама Барамовича ла изворна романе и ке туки пумпа и ла джилјасо джилабјал два време. Бешави не размислинава дик пенава со нешто фино, јер двај романи пе. И јаџар починџум по хари, течерав и тек прво починџум контакт, пошто дехрани Раматлија Маробјановичко, аче кана тева чера, два живо истина, ме теги не джава 8 разредки школа и нема дешуштар берш, и черџум адја джили јек муршмани сима, черџум адја трин суџенице, ваздето шеро, тек починџум, значи оква нагло те писинал падла берша, и после сниминдже педла джилја и ме, канаша тева чера, ме прво на њумне свесно, со два черџум, ипак чаворо њумне, значи дештар дешпан дешо берш, и ака напало сак лабер шаке ди клюм, со уствари ме черџум, мене њум свесно. Значи, магавате пенава и си талентија, ко било са во правцу ко животи, дали зидарија, столарија, спортистија на женапсо, али аменде за киромани музика вачерава, значи, мајо долдин джа дија дарба, значи, ако ме одешутар бершке нема писинџума ла текстија, ја глад текстија чека нашу нена Петријану пан берш и мислинава че сарсошунава, а кла тернето пршу нена дла джилја со писинџум и ко Селбер, ко Звонко, ко Дехрани, ко Ахмети, значи, двај ме маја, двај е успех, баро, со пенава месесно њуме со кадесини. Теги не починџум писинџума два, после куџум кокот е Звонко, черџум е Звонко се джилја, оче дија джили мишујче бори джала, значи преко биш пан бершун джола пе на не бија бизо дија джили, Селвере се черџум одија балада малесе, историско джили, значи двај капако, стварно черџум канаке ди као палосад ла бершас черџум, стварно не фино. Починџума да леја два куџаме норат, и сак ла бершас, значи таро меклет дешуштар берша, че дан данаси докаде модол, ако ја годи кадума се стипе мека бавинама, калеџи тешај. Како Фифи, ме лично пратинава ти кариера накотар почетка, ама ајдете пенакотар ме тинејдж берша пратинава тут, емџанава отприлике сакасар хинетут сарадња. Ама биовела па на пошукар тешуна ако шај бачерџана менџе акана сај манушенцар са авдисутне популарна певачија касар хинетут сарадња џијакана. Па, кана скоро чичум чивал ко Фейсбук одла профили, негде, кана си генде нешто во динџум, баш не се евиденција писинџум, ке диклюмо списко искрено те пенавчи сима негде скоро саранда певачи. Черџум бути писинџум джилја, а со Ахмет Расимов, Дехранесе, Селвересе, а со Мухи, Фадил Сачипи, а со Рамко, Звонко, Стефан Житич, Мики Мутич, Денис Рамич, одехран со некои млади таленти, о Ерџани Амаро, прешун до певачи Ерџан Кинг, Марвин, Бојан Шабановиќ, Алекс Јусуфовиќ, Сена Таришецка, Фердија Ивазов Таришецка, Иван Јовановиќ, тари Немачка, и акалај сима оркестрија колај Котренцо, Черена Бути, Весели дечаци, Орхан Раметлија, о Енис, о Денис, о Адлан, о млади дечаци, о Шукрија, о Фестијани, о Едо, млади таленти, о Дано, о Ерџан Дрмаку, о Јановачке звезде, о Банче, Емонеџати, оркестар Ултра Бенд, а со Енис Динџум Джили, а си Инфузија Бенд, певача со Джилебено Чаве, Ерџан, Џафер, Абрахам, исто Динџум Джилја, Вирус Бенд Немачка, Аватар Аустрија, Шачир Германске звезде, Левис Бенд Шведска. Значи, алаква месо ди клюми сима негде скоро саранда певачија каса вчера работи. Фантастично. Шајтева черав е мако пратинава ти кариера шукара бутен на џају. Супер, фантастично списако шајте пенав. Па те пенавчи јек занимљивост. Кана клатерне чаве со черава ленца бутико оркестрија ке год беша. Увек шуна таро Дехран, таро Звонко, таро Ахмети, таро Селверо джилја, нарочито таро Дехраним, таро Селвери ке шунај пенена леле ко писинџак ла джилја буш джилја.
имеа Сауленца соаса, па пено па ме писин џумне, джане, значи, ариости нама пријатно, јер дикава да кала бутерне чаве, кала певачија, најнени бијанде ме кет писин џумала тексти. И да кана кет пенава да ме писин џум кет нема ла дештар дешпан берш, уренџе два сарчудно. Добро ме халюал интернет чаве. Да. Одвајтано башемо концепти котара акија емисија Черки кафа гудло муабети себепи баш сарсолелун јек пример ки музика увек дикаја ко CD ја касета е певачеси рислика англал, ама ретко кед лајат читина палал кописија текстија ко черџао аранжманија емпана џаре информација слушај чечете пената ваџи коква аха емо долесе на динамасо пана гостија ќе емисија ковен ко е савко ниво со надичона бут, ама бут важно факторите неки романи историја. Како Фифи, биовела и нешто карете ва череменџи исто хари ке писинеа јекџили, кобр време долела те писине јекџили, сара веаџи ке инспирација. Описива пало мокло меса размислена два и мо размишљања кана некога пенел адрикујњу право некога на меке долавате писина текст. Ме размислена бут. Ме шунава не саме колеги па ме аско сати време завршина. Ме мај два начерава. Ме бут време на шалава ки техничко припрема ки годи. Размисленава черава селекција. Небитно кана дали тема чијакри, борјакри или љубавно, а кана ме черџум јек мостила, џанена са ме мала мујчера певачија, ме и сима пенена мо харо писива. А ме кана два кава черавче хари бистерџум те вачерав, а кава стила, кава правцо месо черава. Со ме кана размисленава о време камо тој дали имаме право посаква со черџум дали на најбаро кривцо те пена кривцо по знацима навода со ме дојđuma ква стилтано о Мичевил Мамутовски. Хем о музо, тари шутка. Дуј мануша у прокасти сима будбаро респект, будбаро поштовање, значи ценинавален сватинџум дак буд годи силен, буд те ширина ко писиба, буд те силен парелафија, доринџек правцо. Е канако пенапче те повизинапче прича кед шунџумиња окола джилја, таро ке писинџу медла од дешпан дешо берш, кед појависало Мичевил Мамутовски ке чеџај се адреса кја чириклоби зопака, темулјум тарокладу ка панџуре на Фантастично џили. Не ке шунџума два. Ме кокури мај пенџум па у фазону па ме поимана немате писина, со ме писина. Со се диклум пенџуме го џаа ква ванземајцо. Со се описиба о стил и романи музика, а кана тиринам напала док нео Шабан Брамич па шунџуми доста касете мамало или исе мислеле му каламе често о стил о писиб насоро и романи чип бутано локо едноставно. Е ке појависало о музо в черџа бершенца џа на крана цело свето, о музо со черџа для историска джилја, ке појависало Мичабили. Мекед шунџум оле соро стил и ке бештинџум олеа. Ке до маје пенџа док писини јек строфа о пиела бокс Малборо. Значи, размисинџум и објасинџаме и џили о текст на писини пекисик. Увек е писинеа, увек писинеа па човеко крајо па тај сад ве добинеа вери деја, значи пошужо лафи, ставу цилју течере перфектно нешто. Ја кана со ме пенава, а џа размисинава, шунаваме колеги. Свака час, некој силе не се и способност. Али ме мај со иси окоја гади коно лафи со пенела што е брзо, тој и кусо. Од те шајте чери за пола сат, два текст на шалџава сега. Значи ме и нема два џа размишљање бершенца, сад џелео берша, размисинџум и пенава ка трудинама, течерам нешто теа чол. Значи те на шунџол дуј масек трин, него теа чол, а со повише берша. И трудинама, значи на шалава време, бутмучинама, размисинава, шај, курко, дуј масек, и си време која на кела,
около джиля со мисинава со комен стварно бум со качон, значи около паре джиля паре тем. Трошинава време, аджари нюм аджар че работи джанен макламе малака се срđunava, джанен да кинюм паро со год те черав пе мелодија увек каракава нешто, аш пенал те чечкона, аш пошу жулафи, садок на квена по студио и пали на мукавлен рати, са у циљу довел перфектно позом могуќе шај. Ajar, ajar. Eci me samo hari ca dav sarek tikno komentari ko ce specijalno stili so institut bičali sarek poruka celo romane narodose. Šetu dlav ace sima ca citirinavtu ko trinđilja. Jek muršmani sima olje but mangava. Omo životi olje se živinava. Чечок баш со шајтава черете чавесе свако диве. На само те чавесе поели комшијасе. Бутло ко тексти, ама чачеа вела ко тарвило. Дуито тексти со шајте... Например, кад би два ме писинава, ме кана два никада лафиот не би чува. Сосе, по време на кло, промени пео стил писинасоро, ме их има два размишљање, те джа по англал. А ме малади че, значи ме има двајњум едноставно. Мангава, ке год писинава текст, ти калав лафи со некило. Сад два со канат, гледам примера дја джили. Ме на пример сима исто ек джили сине. Али ме, ако не бацинава ко текст, метафора, ако не бацинава поезија, било само нешто, ме написинава два текст. Те о проблеми ко романде, мо размишљање и разлика машка романде и ме колеги, со ме стално ки свако прилика кај се год дешава вечерава са у смислу, значи о време джала, промени пе, на джала кава писива, кава стил, па кана за 10-20 години кавал нешто. Али мемо размишљање, сар на пример кана сосе пало биш пало тријанда берш, кана од това тернеча веди кава сниминена коверија. Джилабенатаро дехран, джилабенатаро север, джилабенатаро джиларан, косрах метесре. Значи силен квалитет. А сакала дила веćinom, ајде мате грешинати су теновлjenен, не савеа мала музичарија и тако дали, веćinom од джилјашу нена пе бут кратко, масек дуј на шалџона, а тео проблеми адреси ме два вечерава, значи бут ваљани те бешелпе, те размислините. Сам месо пенавај пути ко ке бешаве мален, а пинда мајсторија тече демпе, течерен чер, шали течерен е ке дивес. Значи валяни време, а од текста на два родела мишљење, валенте размислине, череа селекција, биринеа лафија, па дикекова правцо со джа, со мангете мотовете, бичале порука. И сад два у циљу довел фино. Аџар. Ече писима па на дуј фина тексти, ама прво, халиламен бушукар како ви пишајте вечера. Мангава палем те дема е коментари пало аквасо качитина. Дилине берша авена, прале на мангена. Чаво перомња шунел, да ја даде о марел. Абдиситну ситуација. А, например, два текст писинџуме звонко се, на жена козон пред 20 години, биш панч, на жена ташно на памтина не верша. Кана значи дикеа, значи нешто со размислинџума џахар, а вело време. Исто Ахмет Расимов со Чарџако але се джилја, шпиунлуко, не со писинџуме со кјаџили, Мануша Бенгауле, а гледа теме со акана авела ленгро време. Исто че кана задно најнево пример со Чарџум, Раметлија Орхан, на жалост, морате поминава, избегинавате, те поминавер нервинама. Неко веле се локипу. А кана ке Чарџум олесема со Адлан, чавенџи ке динџум обарвали пет дуријариме. Ме пенџум чавален, а кјаџили одма нако прихватиме. Кавала коро време пало дуј трин штар панч берш, со као народо ка сватинин да га дјаџили ка чо. И акана наклеја акана дуј трин берши бешај чавенца пенена управи. Значи, саја два со валенте размисини пе ме мандара кана џарва черава, џа размисинава. Аџари. Например, о Ахмет Расимов музо черџе, адла теме, адла тексте, ангадер биш тријана берш, и акана авело време со адла джилјато прв шунена пе. Значи, а 2 годи. Значи, некој кој размислиџа паметно черџа, едва чило. И ме џар увек размислиџа.
Ajar. Значи, го черава трудина, ама кана тикло шукар фино, кана и си фактори, кана на жена тарида темата вчера со значини скад би оджилија чола, кад би джилабла зорало певачи квалитетно, дали музика потрефини, мелодија, теме, баре теме Ajar. музичарска. Ajar. Eci sima birium panaegtikno teksti. Amala ti dugbari. Sarlen budbari. Hem panai putea. Amala ti dugbari sarlen budbari. Hemolatar dikava mejanava. Taslilan ko duka tu nadea tu ce misadik huljavala. Амала ти дугбари, буд побари млатар медикава. Ajar текст. Два тексти сиđime se verese o Zvonko Demirović amaro legendarno me maje o Zvonko Demirović najzoralo romano kompozitori maje lično Čerđa i muzika i melodija Đilabđalo Serber i ja će o vremem othođa so adjađili ačili šunela pe bištrijan da berš i kašanupe pa na budbrša. Znači mo othođa vreme dak stvarno adjađili ačili историја ки романски. Ajar. Како Фифи Вачарџан, хинету сарадња ајдете пена саранда, пrekalo саранда певачи, артисти, оркестарија, ама со ми си неа Аджаре од прилике ки годи кобурџиля уствари писијано. А те пенавче ме кана скоро праџуме мо YouTube канали че даме меџиля, искрено, висима волја сасо дава меџиля тета чолила, та чол мај тај сади веќе камерава, терикенма и мануша кола мангема, кола ценџема и музичарија и минуци терикенма. Ме сарсудикјуми сима негде джикорошел джилја джија кана судинџу. И сима ки свеска увек, овтовардеш и њавардеш тексти, увек и сима, але кана на жена може да касније шете пучема, кана сосе на џана меđиља, сосе опевачија на Лена Мандра, одлае Хари. Добро, два е одна, мислим Аджар цифра од прилике кобур писијан джија кана. Пренетно и сима джио шел джилја со динџум, и сима комо канали dla джилја со динџум спевач, значи око шел. Али черава активно и сима, неко вен се стекла музичаре, кла певаче, кла вичиненама, сараđуна и дај. Ajar. Акнате пенакота родија цифра, акнате пенакота родија цифра со Вачарџанда. Дали шајте бирине тринџиля кола чачету чековилоте пена? Па канака очерапче искрено код дехран со динџум јек мушмани сима, значи цело Европа джилавала на небија биздејаđили трин суđенице, ваздето шеро одјаđили бушунела Петро Декран, бушунела пе буд прихвати меко терне, селвересе со динџум Сабина, машкаро чивања чивани, одја балада малесе и звонкосе со писинџум Мишу Жичај Бориџала, значи ла джилја шунена пе преко 20-25 години. Ме мисли нама од чалоке чурела пе синети, јаке женини пе морато вели джили јек муршмани симан, а и чајке џала кором, морато вел палем Мишу Жичај Бориџала. Одва и сархим неко рома не бијава. Па, јест, Аџаре, кана Аџаро време отоѓа, кана вероватно можда кад би причина Вачера да Лестар од два време не одла певачија квалитетна, Čerđijanava, Barjanava, Čerđe Beršinca dla Džilja, dla Džilja Čile, naka nas me večera mandar, znači i si ime kolege so Čerđe, so Džilabjane avera pevačija, znači dla Džilja Čile, dva jek uspeh sarnjenđa menđe, dva stalno večera sadva u cilju, znači to vel kvalitet, kad bi manušna bešena, uvek te bešen, te šunen, to velin te džane su mangena te šunen. Ađar, kako Fifi tu pravo. Би мангава исто те пучавтут сарди кеа и моментално ситуација ки романи музичко сцена. Те пена ако си ту чефи шајте чере ек тикни компарација сархине англезер трианда бершен саритани авдие. Само ек тикно коментари ако си ту чефи те деамен. Па шајте вачеравали, акана дик
мене njom previše kompetentno za kva pitanja, kva kavačenim ću muzičari, on bolje džanen. Baš jednako ko bijava džana, ko amarero ma pirena ki Evropa, on više bolje džanena situacija, ali mo mišljenje, kana o vreme mothođa, da kod lađilja so čeđepan geder bištrijan da berš, znači o aririni pe o vreme, so lađilja narodena pe šunena pe, a muzika so baš ođa pe dva vreme, a kana o vreme motoj so ispadini so jedva parinje bolje, a kana za kva vreme vačerava, mo mišljenje muzika dželi bud po angla i muzika penala. Znači, instrumente šukara po zoraledla, kutije, razglasija, ali, a kana, kad bi postavini pe pitanje, so se, a kala džilja, kana su i kalena pe našunena pe bud, šunela pe masik duj, nego rodena pe purane, a dvaja kana, aver tema za razgovor. Ađar. Kako Fifi namangava bute zadrži naftut, kad će rapa na ek pući be džitute, hempalo dva kačala jek sartikni igra kajko velma duj rubrike. Ama te pućina je igra i sima jek palonu pući be džitute. Te bijanđove paljem. Da li bi ovea tekstopiscov paljem? Kada to odgovor kod dva pitanje, samo te na dolžinama so bistrižimte očerav, pokušamo kola džilja, kola ima je najumiljena, vačežumče za okola džilja so pisinđume angeder bistrija berš. A kala berša so čerava, so čeržum džilja, kana šajte potvrdinen sare, džilja so akačon, znači džilja kola džila bena pe osjećena džilja, adla so pisinđume šutrija se na bistravno čoripe, palo dumo ma je groba hanena i so pisinđuma so rametlija orhanema so adlana so veseli dečaci orkestra i džili praljapinja. Adla džilja, znači vačerena i o manuša i o muzičari i o pevačija, adla džilja ačona ki istorija kjerma muzika. I normalno da ma je drago i očavene koje sa ste sare so čerđe so džilabđe so vašalđe so trudin džepe, so čerđam sare zajedno, čerđama dva uspeha dla džilja, a čileja dva isto, prepisini pe maje, znači dva ima trud. A kana, znači nam napušćama me isto, sima ki voljate vačerav. Ja, slobodno, sogodi si tu te vačere, slobodno vačer. Me čerđum butenca, njema saradnja, dinđum džilja, ali i životno želje njema je te daveran kosem teksti. A kana, još lani dinđume deš džilja, kana ikal džaj je kad ja minuti, a će trenutno spremi džapa na štar, i njam ko kontakt šunamen, i a kana nati spadinite falinama, ali a kala džilja oramko so ke i kalen volja, duša, mi njam ko kontakt šunamen, ja će odbečinava, so penava, a dijeko kva momenti, mena hovao ništa, ka penen so penđame Fifi, halali to oče, jer stvarno akala džilja kačon za budbrša. Čače pisinđumen muka, ali oramko tano dva, specifična maro, kralja romane muzika, si od dva perlo, od dva mekami, čerlo kva melodije so pašono lese, i penava dvaj maje jek budbaro uspeh, jer ja mi životno želje ispunuđa. Morate penavo, kako ramko tano fantastično manuš, 1,000,000% tano bud zahvalno so i hlislanle se ko susret hendijan leđilja, dva slobodno šajte vaćera. Pa ćete na šajte da tu hari samo jek primer, te svatinenma kala međanam, ka šunenme i muzičari je kala me kolege, me bud puče ke bešavaju muzičari. Znači kana kalapće zadnjo primer kja eram kosa su čežu minuti. So me stalno penava, ke šunava, pa me ja su ek sati pisinao tekst. Maj ba čudno, sar šaj. Me, mo mišljenje, mo razmišljenje. Iskreno te penavče, me bušunao ga džikane džilja. Me dikalo ga džikane džilja, opisiva dželo, butan gla, bud kvalitetno, bud fino. I međa razmisinava, te ne irinamen napalal, bištrijana berš, o stil, tar opisiva očerao. Jer ke penena bud puta, i romani čitani, kratko ogradime, na nela dovoljno lafija čororići, na ne dovoljno lafija te rode, te pisine tekst, me penao grešinena.
И романи Аджар. читали барбари. Бут. Само валяни више те мучинемпе, те родено коалафи, те мотовено два сумангена, и ке те клол нешто товел, те ја чо. Зашто киџума кана бут пуча, ке долава дија тема, ерам косери минути, кана те лав за пример, пошто најсвежо, најсигати кели, ке поминава, на пример, ке писинена ме колеге черена, туња шужи, туња бу шужи, туња сладко, туња наследко, готово строфа. Медва пенава на недва текст. Например, валяните мучинето те роде, сароче со черџум јек део со пама, амаро мангипе бизи махана новина ки прво страна. Значи, два и нешто се модерно, со кол, никада кол досадно те шунеи, значи, кол нешто интересантно, и дике разлика, ко стил, ко писи, дали се бутучава черава, добро, пошто канака снимко качол, ме би вудволинава ти клон панатер не чаве, некоја чкранка дикел, таро аквасова чежум некоја дикел не се лошна полке, а неко да помпа об нешто фино размислинџа и вачерџа поразмишља за дало. Значи, увеќе њум за два те трудинами саре, заедно саме со бавинами на калеја, те чера со пошукар, поквалитетно, да би омануша ке шунена, доволството шунен. Пушама Ке бијанџи ве палем, дали би овеа текстописца? Искрено те прачена, најискрено вечерава, шетва било со само на текстописцо, јера ќе бути парија, ќе бути захтевно, ќе бути на непризнато, а канате вечера бут на магава, бут вечерава, мареро мата не... Свака част, и си мануша, музичари, певачија, полацени нена, пошто и нена, будбари веќина, на дена не се обаро значај, али ме искрено, маје, никад не била полно текстописца. Мочавачи исто почињате писини, ме нам клюмне, мелавање светски правила, нам клюмнате писини, и ме маје не била текстописца. Да, ама те џане моментално, а мен сарине бут мангајато, бут респектеринајато, ме мисинава чефи валјанито велту, така на сото чера. Свако мануша, дали дека инженери со черла дие курт, например, ке негде баре дизија машкари бари лен, дали черла зграда бари, или еква доктори, аче кана каква ковид у тренду, например, два со кејклол доктори, те калева леко, значи ови годи, ови мозак, ови квалитет, и меја два џара размислињуте черава, али сватинџум па осак лаб дрша, буд пари бути, а не захвално бути. Добро, палем кет каринала и си джилача чесо ачиле асталесе, ема чиле ки романи историја. И си мануша со делинена пе ко веселјакија, емо коласу силен чефи тебешен, хем халона тексти, халона и мелодија, халона и порука со мангела, те бичали окласу писинџајџили, емо артисти со джилабиџили. И си разлика, ама степена ајде кана. Укус е различит, значи свакој силе по укус, джико волини хал пица масеја, джико бизомас, печурке и два, соте чера. Џар како фифи, значи ломен бут време и си јамен па на хари време, ако си туди сави порука те бичале, јак тикно коментари, слободно шајте чере од 2 па на 2-3 минутија, емонда те ири намен ки игра. Слободно шајте вачере, сој си ту чефите вачере. Па ништа, ме бијаче поручинава, јакаленџе, интерненџе, попфуренџе, јакала генерација со кавен, ако везе описиба, значи, име колегенџе, ако мен чера ќе бути прво трудинен ту мен саре, со повише, меке года џаре вачерава, ки да ви нама коментарија, нога нико те свати масање вачерава у цилју, те џа по квалитетно те чера, мари бути со бавинами. И јакала терне волнава ти клон терне генерација, значи ти клон панда некоја сама не са вебичиненама, контактиринава, поможинава со шајт, значи подувајќи ме са кој волнава, те са ти клон повише манушате видјал са у цил тоа нешто по квалитет. Аџар. Како фифи, а канака чела јек игра и си дуи тикне рубрике и прво рубрика вичини пе содикеа кислика, а и дуито рубрика вичини пе асоцијација. Аџаре, мекамо твала кана трин слике,
Tu kod la slike kava čerema so dikea, ali te pena 30 sekunde kade to komentari. Znači, i prvo slika djala djare. Știi ceva, în orice Na dinama rețetă. so dikea, na dinama so dikea, djanao so kod telefoni hari tikno, ama na dinama so dikea i slika. A kad te dikava romani zastava, A djare? otočkotano simboli romanoso, oroma, vekovima, đere, pirđetari, puvki puv, i jedvajnje je obeležje romanoso, oromana nje staciniri meko je tam. Da, ok. Dja ki duj to slika kako fifi? So dikea kate. A kad te dikava kalor rami i je parni tačka, kava značini kava značini te penav gađikane svetlo na kraju tunela. Znači, ako Svidjini nešto, maj. Super. ako nešto dika sa lošno, sa negativna buća, sa i si imаме nešto lošno razmišljanje, znači i si nešto ko kraju so đačeri, so kovo šukar, Nada. Išala nada kao me. A djara kanala me ki godi u moment. Svidjini maj but. Dja ki zadnja slika? So dikea kate. Ahmet Rasima, Mustafa Šabanović, Zvonko Dimirović, Ramko, Dekran Selver, Akva Fadica Čipi, Aškjana Dikauškar, izvini, pevačica Đuli, izvini si. Jan Sever. Na Dikauškar. Ja. I Jan Sever tane odija. Aha. Pa kad te će di me akala mare pura ne pevačija, legendarna, akala pura ne džilja su češ džepe, znači sakla džilja većinom šunena pe sakla brša. I jedva džardi kava. Me bi penava legende kojeg tan. Ram kosiri armanjana da, bači me iskreno večerava, je god bešava, me samo šunava ram kosiri parnile me bala, znači džilja su čilora, Ahmet Tesre, hajde naš mange, špijum luko, kad te Mustafa Sirek ja prvo Asiba, dija kaseta nje, ačka te klaje dekran esre su čerđume, silver esre, Zvonko amali pehke skanđika, sima romi. Ja. Super kako fifi. Džaki dujto igra, dujto rubrika, vicini pe asocijacija. Meva čerava je klafi, a tu irineamaj je ke averela feja. Znači isto mora to samo je klafi. Prvo lafi so perela tučki godi. Sad totalno sima 3 lafija. Prvo lafi tano Bujanovac. Hjeba u šlopani, fabrika. Super. Dujto lafitano Rom. Elvis Presley. Trito lafitano muzika. Šaban Vramaš. Wow, ok, super. Bem ensinava bušužo mu abeti čerđam kako fifi. But bari čast hinemae, milo hinemae, so i kalđan hari vreme te podelinea mencar ti istorija. Čačena dinama da šunđe tuto narodo, emaškarosa kala manušasu diklena dinama barem jek dujđene ka haljol, šaj dobija inspiracija te nastavini od drumo kaj tu so ačilan. Pa imeti zahvalnama tuče, te malenđiki redakcija, sama reromenđa su kad ikenma, neko ven sa ste me penao, oven sa ste so setin gentlemen, ko akala men sarmesu in tekstopisto, te ikjovari ko javnost, anglederi adla beršatke pisinđam džilja, angleder bištirana, beršini kasete, redko kod ikala palal ko pisini, ko baš al džakova studio i tako dalje, ali šućur kana sjekla internetija, pa kana narodu dikena, i ađar, to venma je sa care sa steje, amare roma, i mangava sari njenđe loke ramazanska dive sa so postači jako Ramazan.
Super, super. Ovsa stoka ko Fifi but. To je Ađare, Romane nalamđi ko krajo, hem sar stalno ko krajo mangavate davtumen jek tips, so šajdiso nevo tedikem. Meka probinava štelamo telefoni, te taramo telefoni, kad davtumen jek but šužo tips, jek igrica ko Android, so vicini pe Romano Lafi. Ajte probinavte dikhava ko šaj irisalum džiko internet. Ecigar. Isi jek igrica, kai succeite celentu menge romane la fonențar, ko Google Play, znači samo tani čerdiko Android, hem badihava tani, znači bizopare. Slobodno šajte te huljaven, i igrica nađenava kanako fokus doljela šukare, ama eci ša ađari si te celentu menge te pogodinen olafia. Nađenava kuća će buću kardičolama, probinen badijava tani igrica, hem šaj te celentu menge. Duito, arsamate i kalava kavakatare, duito sobi ovela šukare pratineno romanju spana, a kanasi gate moamal o Andriano Kotar Paris, kamukel islamska emisije akateko web TV portali, hem mangavatu menge, znači te nakenaki arat šukare, dikibaja o Roma News, a taj sa spreminentu men isto te diken i emisija Karši, ekovel gosto, bisterđumo lesoro nav sar vicini, pa mame misinavo optano nešto sar glavno ko pazarija ki šutka. Okola so bišena, ja su silen poreklo ko ta šutka džanena pošukar koji tano odva. Ama odolese pratinen Roma News, dikamen aver kurko je ke avere gostoja. Oven saste, ciao!